Working President ke UDP ubah Titus Starwell Khan ulapan pau bagaseng kampat cemrai halor ke jingna isim benta jongka ha ke all party committee belatharuk sarkar benetai halor ke lentiral da ke bakadau bakamdan kanu ke jingma lada don ke jingekran halor kanu kamat. Habakiran ni kelat pathai kubor haga khat sautrek ujemang arjar arpusan ubah Titus Starwell Khan ulaong baka UDP kampat keren halor kani. Balesi hakate ubanwan keseng kan sepenlong ya ke jingelang benekran halor kene kamat. Ula kedauru baga UDP hinad unengkong kapersya jingmu banuan ra lentiral hak jela klem dadon kilat jingada. Ula itu bakat hadu mentah keseng kampat jet janu bagian pak ban let je shembenta hak ni kejingelang. Lene kampat ra hiru lakan let ne em. Bala dikilet du ke jing snow jengki ke kamat ke bagi de benekran kumtakan sesem rai ondala dap kene kejingelang jong keseng UDP. Ula kedauru baga jingekran hi kalong kabam dan jingma namar kasa hak jing peni ya kejing mer ba jing ajingmut. Lem kumta kumno kin yalam ya kejela. Dadam dan kemiet banekran panyo ekalat banetai lor kimat ki babun. Laban kedau hang ni banagaliang keseng VPP ba ke kongres kila kentat bane isim bata ke jingelang jong ke all party meeting. Da ka ba kedau bagane ke jingelang kalong ke bamentoy. Namar kejela ke persyajur ya ke lentiral klem kilat jingeda ki bapura. Bahwa dei bakani ka jing form da sarkari kata ka komiti jongki all party ya kani ngindang era ke parti bani keren tenre kastam jong ke parti pada orang awai nadu kastam kalau ba ngiru ngi persyak ya ke jingwan da kali tirel kat ba empat don ya kita ki mekanisme dan kita ki lat bani ada ya ke jingwan jongki beri ki banabar hari ke setiap ke jongi kata kalau clear kastam ke jongi kalau clear ba ya mentahi kat ba empat don kinu ki lat ki lenti ki bani ada ban kontrol ya ke jingwan ya diberi di banabar kamu nyimpat kuah ban kandon karar kata tenre hawe debat berkata ke jingkhot ke jong nakaliang terus sarkar ya ki nongyalam jong ki polkar parti ban ya keren halor kata ka lentirel dan iki kilat kilenti banwan ra kata ka lentirel ya kan ke bentaru nakaliang ke jongi ombang insek kenduk kum ke parti hakan ke tayu banwan insek keren kata ka meeting namar ka kani kamde no ka kam jong presiden marway ne ka kam jonga marway kari kam jong parti te apa gade jong parti kamu ni bandon ke dinga selong adu mentar ngimpat jiet manu bani bikmat kata ka all party meeting lani ngimpat rairu langin let ngim let lani ladang let ru ka ke jinga keren ka jongi ke stan ka jongi ka bangini keren kamu kita ke berokok ngiri bandon chua ha ka jinga lang jongi para parti Arti suatu pihak tu pisau day ni am kandan kum kata kajinya keren ni. Pika kajinya keren no harm. Maka sa kajinya keren. Kajinya peni, kajinya ajing mut kadi bandon. Dalam kumta kumnungin ya te ya ke state kumnungin wanra ya kajing bahai ke state. Ada kamdon kami jong kajinya keren ha banginyo ya kalat. Lani ka platform banginyo ban express ya kajing snow ke jongi. Tengah songka nu ka balik iban khot da ka baya kerenang kadi ke baba ya kata tingim dan sing atas tin TV periang pada kata ta syong ha ka sarkar periang ni emi ta kijing ajung mut jungi tenrengi ya ka bangidon man keren ngabot ngi hap ban keren